Halo Pape, nih ulun nang semalam nih nah, nang hendak mau undang pian nang beca manakib tuh nah Ngapa Hajit? Ini kami jadi nah, jadi aja mau undang pian nih. Minta maaf kami nang salah-salah pandir sudah lawan pian han. Nih, kami jadi aja mau undang. Jadi acaranya nih rencana 2 hari pang sebelum. Sebelum hari raya 2 hari. Iya itu acaranya nih 2 hari sebelum nang kiamat. 2 hari sebelum kiamat. Bang, nih binatang nih. Sebelum kiamat ngapanya? Ada kalau kuai pian nang kawahan. 2 hari sebelum kiamat tuh amunnya kawa ditanyakan han. Sound sistemnya kami sediakan sudah. Pian tinggal baca manakib aja lagi manakib nang haji pang manakib pian tuh nah nang cerita hidup pian. Kawalah kira-kira. Makanya aku kuler beli sih. Ngapa Hajit? Karena mau urut Hajit. Yubian. Itu pang hajat kami hendak nang mendengar manakib pian membaca manakib nang kisah hidup pian tuh nah nang cerita hidup pian toh sebelum kiamat 2 hari itu nahan kaulah pian Ya kayaknya sebelum 2 hari raya, sebelum 2 hari imbah hari raya. Pas ada aja nih ini sebelum kiamat. Sebelum 2 hari sebelum kiamat, napanya Hajit tikam? Napanya Hajit tikam? ya itu kawalah pian amunnya kawan ditanyakan sun sistem sudah kami sediakan kayak apa kira-kira pian nah itu Jadi BC aku aja kayaknya kada pada orang rantau ikam kada BC. kami kan di pada orang rantau biar kami nih orang Tanjung papi ya orang Tanjung Di rantau tuh kajalananku nukar bilang katai. salah papi salah kami Tanjung daerah Tanjung menuju arah tujuh Kaparingin sini kawa kapian namun kau bujur nah sebelum nang kiamat 2 hari pian datangi bacakan manakib sound sistem kami sudah sediakan pian tinggal datang aja baca manakib olah Napanya Hajit sebelum sebelum kiamat 2 hari. Napanya maksud tikam? Binatang nih kan butak.